Mina nguMax Makhanya ngithi tutu emndenini ezihlotsheni nakubangani balensizwa yakambatha ekuthiwa uDubula esishiye ngokukhulu ukuzuma futhi kabuhlungu. Nizokhumbula ke bakwethu ukuthi uDubula insizwa nje ebesitalabhana nayo la ku TikTok and ukutalabhana kwethu bekujule ngalendlela ukuthi yena waze wahamba wathumela abantu bakhe ukuthi bahambe bayomhlolela ngakwelakithi eMbumbulu la ngivela khona, bayomlandela i-information bamshuthele nezithombe. Abuya nakho-ke wakushera konke la ku TikTok, wanikhombisa amadayari la abhala khona ngami noma ngakithi. Insizwa nje ebesitalabhana kakhulu nayo uDubula, kodwa esayidini lami iqiniso lithi beyingekho inzondo yeqiniso. Angikaze ngimzonde uDubula, ubeligxeka iqhawe lami engitalabha mina, engithuka nami ngimtalabhe ngimthuke. Akaze nje ngimzonde lokhu kwangempela, lokhu kokuthi impela sekufuneka mhlampe afe, cha. Ingakho-ke ngithi dudu bakwethu, silahlekelwe nathi la kwi-social media, zinciphile iy'nsizwa esizoqhubeka sitalabhane nazo ngokuhamba kwaDubula. Bakwethu ngizithoba nje kakhulu. Before lensizwa ihambe, before ilanga ehambe ngalo noma ilanga lesigameko sokuhamba kwayo, bebehamba nomgibe bedrive nje around ko-Midrand laphana. Sike saba nokuxhumana nabo, behamba nomgibe bengifonela laphana ngama-video calls, befuna sihlangane ngenxa ukuthi I think mhlampe bebefuna sihlangane nje for the first time, sixhawulane, sibingelelane, sibhekene for the first time, ngoba impela besingakaze sihlangane, bekuzoba nje okokuqala. Angikwazanga ukukwenza lokho mina ngenxa yokuthi ngangisetohweni ngibhizi ngiphuthuma ngibhekele koPitori. So ayenzekanga-ke lonto. Ngichaza kona njalo ukuthi lensizwa bengingenayo inzondo yeqiniso mina nayo, mhlampe obengenza ukuthi izifinyelele kulesimo lesi efinyelele kuso. Ngiphakama nokudabuka okukhulu ukuthi isifiso sayo sokuthi ke sihlangane mhlampe lapho la naye bezongikhombisa khona ubuntu bakhe, sigcine singafezekanga, kugcine kungenzekanga, sigcine singahlangananga. Babehamba nomgibe ngomgqibelo emini, bengifonela inamba yami beyithole khona la ko TikTok. So kwagcina kungenzekanga-ke. Dudu-ke mndeni wakwambatha, dudu bangani bakaDubula, nani ihlobo, sithi dudu, sikhala kanye nani. Ebese ngikhipha nje isiyalo-ke kubantu abasizakalayo ngalokhu. Ngithi nje bafowethu, ngicela nikhule ku-social media bakwethu, siyatalabha, siyadlala, senza konke, kodwa uma ngabe sekunesimo esiserious ngalendlela, ake sikhuleni bakwethu. Singenze ngathi thina siyophila ingunaphakade. Ngiyakhumbula ukuthi yimi umuntu owake wakhuluma amazwi akhombisa ukusizakala ngesimo esiserious somuntu, kodwa iqiniso lithi ngabuya ngawalungisa, ngawakhansela lawo mazwi lawo, ngakhombisa ukukhula, ngoba lento yokukhula
inegaba kunesikhathi esifikayo la khona ekumele ukuthi ukuveze ukukhula. Lento yokukhula into seasonal, into ehamba ibuye. Khona isikhathi la ukukhula okuye kukushiye khona. Uthola ukuthi uzobehavisa okwengane, ukhulumisa okwengane. Kodwa kumele phela sifike isikhathi la kubuya khona ukukhula kwakho, ebese ulungisa amaphutha owenze ngesikhathi usakushiyile ukukhula, la khona bewubehavisa okwengane. Ngakwenza-ke lokho mina kuBobo umfana wepiki, ngayilungisa lonto, kwabuya ukukhula, ngazehlisa ngawakhansela amazwi engangiwakhulunyiswe ubungane. Sengithi-ke nani enikhuluma amazwi okubhayiza obudomu obungane ukuthi sekushoda bani, ubani uyalandela, lawo mazwi lawo awubutshupidi, awubungane, awubudomu. Khulani, khiphani amazwi a-constructive, amazwi azodala ukuthi silunge isimo. Yekani ukubhebhethekisa isimo esibi, yekani ukusizakala ngezimo ezimbi, yekani ukuba zidomu nokuba ziphukuphuku. Kubhlungu okwehlele umndeni wakaMbatha, kubhlungu okwehlele uDubula. Kumele ngabe siyalila ngeinhliziyo, siyadabuka, ebese siyafunda ukuze silungise impilo yethu going forward. Njoba umbona nje umfo kaMakhanya ukuthi njengamanje ukhuluma ubuhlakani, ngikhombisa kona njalo ngichaba indlela eya ekulungisweni kwebehavior, ukuthi awalunge ama-behavior. Abantu abakhule manje ngokomqondo, iy'ngqondo zabantu mazibuye, abantu mabayicontrole i-social media, kungabi i-social media econtrol abantu. Yenze into bese uyayimela into yenzayo. Ungayenzi into uyenziswa i-social media ube uzohluleka ukuyimela. Ngithi bakwethu, ake siyekeni ubudomu. Sibhlungu lesimo esehlele uDubula. Siyaxolisa mndeni kaDubula, siyaxolisa nakini ihlobo. Sitha lwehlanga lingehlile. Sitha lwehlanga lingehlile bakwethu. Sithi dudu. Siyaduduza. Bengifuna nje ukudlulisa lawo mazwi bakwethu kanye nalezo yalo koza kwethu esinabo la kwi-social media, ukuthi bakwethu ayibencane, awehle amagama abhebhethekisa ulaka. Asikhuleni, asifundeni emaphutheni ethu. Asiqine manje, asibuyele ezingqondweni zethu. Ake sizame amanye ama-content azokwenza impilo zabantu ziphumelele, ziye phezulu kunokuthi ishabalale. Ake sizicorrecte emaphutheni ethu, namaqhawe ethu kaMaskandi ake siwalandeleni kahle bakwethu. Ngizoze ngibhede, angivale khona la. Ngiyabonga bakwethu, ngikholwe niwazwile amazwi.